sawa kajingkermen ban penurlong. Kintay senrang tuan baro aling simbinta lang hakane kapor kajingkermen kakot yang iminta ban simbinta nakabinta kalawe kabor jongi ninay da kamen siemba shisha dajing sngyo tu jingmut ninya tilikawe ngin penkila yakari baro bawe election min taus dem kapor kala boy ban mi paid ba dajing sengi aha kaboru blei unong yalamba si saun sei baro hakakot minyon kasap hakakot baro hakan tepe ninailat minta kaginti surjong ikannya isa kajing job kade kasuru pait ba kajingkermen ban penurlong kintay senrang tuan baro alingin yasim pintalang hakane kapor kajingkermen kakot yang iminta ban simbinta nakabin
Haupra NP by election minta usnem Kapor kalapoy bani peit ba Dajing shaniaha kabor ublay Unong ialam bashisha unsay Kumbang ilapin job haki por balade Ia ilaite dokteri kising konda kaburong Minta ka kintingin ya tilibyang injet ya i Dr. Betskem ban pa siya parliament Tuan baro tuat nem kinrande Kaparti kakot bang injet nong ialam Kabor kaday hangi day hakiway Ngin sa indur iya kalawe Haupra, haupra Baro langin yan iyon haupra Dr. Betskem injet pait ba Balongan pijong i haupra Haupra, haupra Kajing job kawan na kapait ba Kabit pepe kasur upait ba Tongin pinjob don burom haupra Kasur jong ikan yaisa Kajing job